Nongere mbasuze ari nako mbaye ikaze muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye n'amakuru menshi cyane ari kuvuga cyane kuri aya manywa ari kuvugwa mu Rwanda ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ibiganiro bikomeje kubera Washington DC bihuza leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru atugeraho muri aka kanya akaba hamaze kumenyekana itariki nshya y'umuhuro wa Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi muri Repubulika muri leta zunze ubumwe za Amerika i Washington DC. Muri ko ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu yabigarutse byinshi mu byo yavuze, nabyo turaza kugera tubigarukaho kuri uyu muhuro w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda na Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo icyo uvuze, ndetse nibaramuka banashyize umukono ku masezerano icyo bizabivuze ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari by'umwihariko u Rwanda ndetse n'iki gihugu gituranye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ndaza guca mu yari makuru mbabwire ko kandi ku munsi w'ejo Perezida Paul Kagame yemeje ko Perezida Felix Tshisekedi ari kubakana umubano ukomeye cyane na FDLR ndetse n'umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ayobora igihugu cy'u Rwanda witwa Jean-Luc Habyarimana. Uyu nguyu akaba ari umuhungu wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Juvenal Habyarimana. Bivuga ko ari we ushobora kuzagirwa umuyobozi mukuru wa FDLR muri Mutarama 2026 muri Kongo nk'uko bivuga yuko hari umuhuro uteganyijwe uzahabera. Hanyuma ndaza guca muri Namibia mbabwire ko uwitwa Adolphe Hitler yatsinze amatora y'abagize inteko ishinga amategeko n'umunyapolitiki wo muri Namibia. Birera akaba yaritiriwe umunyagitugu w'umudage witwa Adolphe Hitler, yaje gutsinda amatora rero mu mwanya w'ubudepite. Muri Burkina Faso amakuru aravuga yuko witwa Perezida Embalo wahiritswe ku butegetsi yamaze guhunga, ndetse kimwe mu bihugu yamaze kukigeramo cyamaze gushyira hanze itangazo rikomeye cyane. Icyo gihugu ni kihe? Byose rero turaza kubigarukaho mu makuru yacu ku buryo urambuye n'uburyo yaje kugera muri iki gihugu. Hanyuma kandi rero twihuse reka mbabwire ko uyu munsi biravuga ko Perezida Paul Kagame na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byitezwe ko bazahura na Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 4 Ukuboza no kwa kwezi kwa 12/2025 mu nama izasiga bashyize umukono ku masezerano y'amahoro. Amakuru kuri bavuga ko Washington ikomeje kotsa igitutu Kigali na Kinshasa mu rwego rwo gushyira iherezo ku mwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi, ndetse n'intambara Kinshasa imaze imyaka 4 iri hagati ya Kinshasa ndetse na AFC 23. Perezida Paul Kagame mu kiganiro haye abanyamakuru kuri wa 4 tariki 24 mu Gushyingo yemeje ko guhurira i Washington DC na Tshisekedi bizishoboka ndetse bikaba ari intambwe nziza nyuma y'uko rero bagombaga guhura mu kwezi gushize ko kwakira no muri uku kwezi k'Ugushyingo ariko ntibize gukunda. Yagize ati icyuko guhurira i Washington byashoboka tukaganira ati tukemeranya cyangwa se tukagira ibyo dusinya ni intambwe nziza. Ati intambwe nziza mu myaka yose yabanje, ati ntihabayeho ikintu nk'icyo. Twabonye abantu basura u Rwanda na Kongo bakihutira muri Loni, ati mu kanama gashinzwe umutekano bagatanga amatangazo bagatora imyanzuro. Yakomeje agira ati niyo mpamvu rero myaka ya mbere twatakaje igihe kinini cyane nta kintu gifatika tugeraho. Gahunda zombi imwe ya Washington n'indi ya Doha, ariko navuga ku ya Washington iyi ni intambwe nziza iri mu cyerekezo cyiza. Twaba tugeze mu bihe by'ingenzi biduha ibishoboka bigaragara n'icyizere cy'uko turi hafi yo kubona amahoro arambye. Ni ikintu twakomeza no kwizera ndetse no guharanira. Perezida Paul Kagame yavuze ko ubutegetsi bwa Donald Trump bwakozwe neza kubera ko izindi gahunda z'amahoro zabanje zitigeze zitanga umusaruro nk'uwo ibiganiro by'amahoro bya Washington biri kugenda bigeraho uyu munsi wa none. Kagame icyakora yavuze ko nubwo Amerika iri gutanga umusanzu ukomeye mu gushakira u Rwanda na Kongo amahoro, hagikenewe ubushake bw'ibihugu byombi n'ibindi bihugu mu karere, kuko kubura ukwabwo mu biganiro bya Nairobi na Rwanda ari byo byatumye rero bidatanga umusaruro nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bivuze ku munsi w'ejo. Itariki rero ya 4 ukwezi kwa 12 bivuguzwe ko Perezida Kagame na Perezida Felix Tshisekedi Faci baza bahuriye Washington DC bari kumwe na Perezida Donald Trump baganire kuri ariya masezerano, hanyuma baze no kwashyiraho umukono nk'uko biteganywa kugeza amagingo ayangaya. Hanyuma ikindi ni uko ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu Paul Kagame yavuze ko ndetse yemeza ko mugenzi we Felix Tshisekedi amaze igihe akorana n'abarimo umuhungu wa Habyarimana Juvenal wahoze perezida w'u Rwanda mu kubaka FDLR kugira ngo rero ihungabanye umutekano w'u Rwanda. Umukuru w'igihugu yemeje aya makuru kuri uyu wa 4 tariki 24 Ugushyingo. Mu kiganiro haye abanyamakuru yavuze ko u Rwanda rwamenye amakuru y'uko Felix Tshisekedi ahuriye
n'umuryango wa Habyarimana mu mugambi wo kubaka FDLR, ndetse ko unarimo abandi bantu benshi bahunze igihugu barimo n'abahoze ari abayobozi bakomeye mu Rwanda. Ati hambere aha myaka cyangwa se amezi twamenye ko umwe mu bahungu ba Habyarimana, bamwe mu bantu bahunze hano batuye i Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamaze igihe bakora kuri iya gahunda ya FDLR ndetse barinjijwe baterwa inkunga y'amafaranga. Bamaze igihe kandi bakora ibintu byinshi cyane ku mabwiriza ya perezida wa RDC ubwe. Twarakurikiranye tubona inzinduko nyinshi basuyemo guverinoma ya RDC Kinshasa, hanyuma turanakurikirana ibikorwa bagizemo uruhare, yemwe harimo n'abari abayobozi ba guverinoma bahunze mu myaka 20 ishize, none kubera kugira aho bahurira na FDLR cyangwa se ibindi bikorwa byo kubangamira ubusugire no gushyira hasi guverinoma y'u Rwanda. Perezida Kagame yavuze ko kuba FDLR ikomeje gukingirwa ikibaba na bimwe mu bihugu by'i Burayi bifitanye umubano n'umuryango wa Habyarimana nk'umugore wa Agathe Kanziga ndetse na Leta ya Kinshasa, bigaragaza ishusho nyayo y'uko ikibazo cyuriya mutwe giteye ndetse n'aho uhurira n'ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame yemeje iriya mikoranire mu gihe amakuru avuga ko Tshisekedi na Jean-Luc Habyarimana bateganya guha FDLR ibikoresho bihagije bayifashe kubona abarwanyi bashya kandi ihabwe ubuyobozi bushya, ndetse ko uriya muhungu wa Habyarimana azaba ari we uyoboye. Umwe mu bantu ba hafi biro bya Perezida Felix Tshisekedi kandi aheruka gutangaza ko uriya mugambi unarimo abanyamuryango b'ihuriro rya RNC Rwanda National Congress riyoborwa na Kayumba Nyamwasa, ryita guverinoma y'u Rwanda iri mu buhungiro, riyoborwa na Thomas Nahimana wabaye padiri mu Rwanda. Bivuga ko Perezida Felix Tshisekedi yateganya inama yo ku rwego rwo hejuru i Kinshasa mu ntangiriro za 2026 izahuza abantu mu mitwe y'iterabwoba bita batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bareme ihuriro rifite gisirikare gikomeye gishobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda kikaba cyanakuraho ubutegetsi bwarwo. Kugira ngo rero iyi nama ishoboke, Leta ya Kinshasa iteganya gushakira abanyarwanda inyandiko z'inzira binyuze muri ambasade yayo muri Afurika y'Epfo nk'uko amakuru bivuga. Mu ntangiriro z'Ukwakira uyu mwaka, abagize iyi mitwe y'iterabwoba bahuriye mu mujyi wa Cape Town muri Afurika y'Epfo. Inama iyoborwa na Jean-Luc witabiriye yifashishije ikoranabuhanga ry'iyakure video conference kubera impungenge z'umutekano we. Iyi nama yaganiriwemo ingingo yo gushaka abanyamuryango bashya no gukangurira abanyarwanda baba mu mahanga gushyigikira ihuriro rikomeye cyane rya gisirikare. Perezida Felix Tshisekedi yabona ko Jean-Luc we nk'umuntu wayobora iri huriro ashingiye ku mateka afite nk'umwana wayoboye u Rwanda, ndetse ahamya ko ari we washobora guhuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bacitsemo ibice, akaba yahuza abanyarwanda baba mu mahanga ndetse n'uyu mutwe wa FDLR. Duce mu gihugu cya Guinea Bissau, mabwire ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Senegal yatangaje ko Perezida Umaro Sissoco Embalo wahiritswe ku butegetsi ku wa gatatu muri Guinea Bissau yageze i Dakar kuri uyu wa kane ushize tariki 27 Ugushyingo. Itangazo rya Minisiteri rivuga ko Embalo yageze muri Senegal mu ndege yakodeshejwe na ECOWAS, umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika y'Iburengerazuba. Iri tangazo rije nyuma y'amasaha make General Hortan Tam wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka arahiriye kuba perezida w'inzibacyuho, akaba n'umuyobozi w'ubuyobozi bukuru bw'ingabo ziyoboye iki gihugu cya Guinea Bissau. Reka duce muri Namibia, mbabwire ko haravugwa inkuru yitwa Adolf Hitler watsinze amatora y'abadepite. Umunyapolitike wo muri Namibia witiriwe umunyagitugu w'Umudage Adolf Hitler byatangajwe ko yatsinze amatora ku majwi menshi cyane nk'uko ibyavuyemo byashyizwe ahagaragara kuri uwa kane ushize bibigaragaza. Adolf Hitler Unona, ubu uhitamo guhamagarwa Adolf Unona, yagumanye umwanya we mu gace ka gato ko majyaruguru ya Ompunja mu karere ka Oshana n'amajwi 1275, mu gihe uwo bari bahanganye umwe rukumbi Isaac Akawa yabonye amajwi 148. Unona udafite aho ahuriye n'Umudage uzwi cyane witwa Adolf Hitler yiyamamarije ku iturufu y'ishyaka riri ku butegetsi South West Africa People's Organization SWAPO, naho rero Akawa ku iturufu y'ishyaka Independent Patriotic for Change IPC, uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Unona mu ntangiriro z'icyumweru yatangaje ko yifuza kuzajya ahamagarwa ku mugaragaro nka Adolf Unona kuva ubwo, nk'uko iyi nkuru rero dukesha Anadolu Agency bivuga. Atangaje ibitangazamakuru byaho ko atagishaka kumenyekana ku izina rye y'amavuko kuko imico ye n'inzozi ze bitandukanye n'ibyo wahoze ari umuyobozi w'Ubudage bw'Abanazi, avuga ko atigeze anamenya ubwe. Ati mu by'ukuri imico yanjye n'imikorere yanjye bitandukanye n'ibya Adolf Hitler wahoze ayobora igihugu cy'Ubudage. Akaba rero ari byo yakomeje kugenda avuga. Reka duce mu gihugu
cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mabwire ko mu mujyi wa Uvira hakomeje imirwano ikomeje gusakiranya M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta. Bivuga ko ihuriro ry'ingabo za leta ririmo rirakomeza kurwana kuri uyu mujyi, ariko M23 ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo yigarure imijyi itandukanye yo muri teritwari ya Uvira. Hanyuma rero bivuga ko bamanutse rwose n'intwaro nyinshi ziremereye cyane. General Sultan Makenga ubwe niwe uyoboye urugamba hamwe n'abandi basirikare bakomeye cyane umutwe wa M23 barashaka gufata Uvira kugira ngo bahite banakomereza no mu bindi bice bitandukanye. Intego yabo nuko bagomba kugarukira Kinshasa mu gihe cyose leta ya Kinshasa itari yakemera agahenge kashyizweho mu biganiro byaberaga i Doha mu gihugu cya Qatar, nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Reka rero mbifuriza komeza kugira ibihe byiza, turaza gusubira mu yandi makuru masaha